ассалому алайкум бинандагони азизу арҷманд. нашри навбатии барномаи иттилоотии пайғом манзури шумост. дар толори мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент ҷаласаи ҳафтавори назоратии назди раиси шаҳр бо муҳокимаи масъалаҳои муҳим доир гардид. дар толори мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент таҳти роҳбарии раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода ҷаласаи ҳафтавори назоратии назди раиси шаҳр баргузор гардид. дар он асосан масъалаҳои омодагии муассисаҳои таълимӣ ба соли хониши нав, омодагии пеш аз даъватии ҷавонон ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон, таъмини аҳолии корхонаву муассисаҳо бо барқ, ҷамъоварии маблағи истифодаи қувваи барқ, омодагии хатҳо ва таҷҳизоти барқӣ ба давраи тирамоҳу зимистон, омодагии корхонаву ташкилот ва муассисаҳо ба давраи тирамоҳу зимистонгузаронии солҳои 2025-2026 мавриди таҳлил ва баррасӣ қарор гирифт. зикр гардид ки то имрӯз дар муассисаҳои тандурустӣ ва маориф корҳои муайян ба анҷом расонида шуда, нақшаи захираи маводи асосии ғизоӣ босифат дар сардхонаҳо ва анборҳо ҷиҳати таъмини мунтазами аҳолӣ ба роҳ монда шудааст. инчунин захираи маводи зидди лағжиш, сӯзишвории дизелӣ, ангишт ва ҳезум низ тарҳрезӣ гардида, захиракунии дигар маводи зарурӣ барои давраи тирамоҳу зимистони солҳои 2025-2026 идома дорад. ҳамзамон раиси шаҳри Панҷакент масъулинро ҷиҳати саривақт пардохт кардани маблағи нерӯи барқ, сарфакорона истифода бурдани он, пешгирии қонуншиканӣ вобаста ба дуздии барқ ва монанди инҳо вазифагузор намуд. инчунин дар ҷаласа масъалаҳо ба монанди кишти тирамоҳӣ, захираи маводи озуқа барои 2 соли оянда, сарфакорона истифода бурдани обу замин, дар сатҳи баланд ташкил ва баргузор намудани ҷашни фархундаи миллат 34-мин солгарди истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон мавриди таҳлил қарор гирифт. роҳбарони корхонаву муассиса ва масъулин барои иҷрои дастуру супоришҳо вазифадор карда шуданд. раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода ҳайати комиссияи баҳодиҳии шӯрои байналмилалии ҳунармандиро ба ҳузур пазируфт. идомаи ин мавзӯъ дар гузориши дигари барнома. чӣ тавре қаблан ба шумо иттилоъ дода будем бо мақсади рушди ҳунари сӯзанидӯзӣ ва имкони ба даст овардани унвони Панҷакент шаҳри ҷаҳонии ҳунармандӣ, ҳайати комиссияи баҳодиҳии шӯрои байналмилалии ҳунармандӣ ба шаҳри Панҷакент ташриф оварданд. раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода ҳайати комиссияи баҳодиҳии шӯрои байналмилалии ҳунармандиро ки бо даъвати мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳр ва мусоидати ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба шаҳр омада буданд ба ҳузур пазируфт. ҳайати шӯрои байналмилалии ҳунармандӣ аз муовини раиси минтақаи Осиё ва уқёнуси Ором Сандип Кумар, коршиносон Паула Манфреди, Соника Кар ва узви шӯро аз Тоҷикистон Абдуқаҳҳор Ҳамдамов иборат буда бо мақсади баҳодиҳӣ ба пешниҳод ҷиҳати пазироии шаҳри Панҷакент ба узвияти ин шӯро дар номинатсияи сӯзанӣ дар шаҳр қарор доштанд. зимни мулоқот ба меҳмонон оид аз таърихи қадимаи ҳунармандӣ ки намунаи боризаш Бостон шаҳри Саразм чун маркази ташаккули кишоварзии ҳунармандӣ ва шаҳрсозии тоҷикон мебошад, дар заминаи дастгирии ҳунармандӣ аз ҷониби пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон рушди бесобиқаи он дар шаҳр, анъанаи сӯзанидӯзӣ, ташкили марказҳои ҳунармандӣ, дастгирии давлатии онҳо иттилоъ дода шуд. ҳайати шӯро таассуроташонро аз боздид аз Тоҷикистон аз ҷумла шаҳри Панҷакент баён дошта, мақсаду вазифаҳои ин ниҳоди байналмилалиро шарҳ доданд ва изҳори қаноатмандӣ карданд ки ҳунарҳои мардумӣ аз ҷониби давлат инҷо дастгирӣ меёбад ва ин барои қабули шаҳр ба шӯрои байналмилалии ҳунармандӣ заминаи боэътимод хоҳад буд. шӯрои байналмилалии ҳунармандӣ ниҳоди байналмилалиест ки 60 сол боз фаъолият дошта, 108 давлати сайёра ба он шомил буда, 74 шаҳр чун шаҳри ҷаҳонии ҳунармандӣ дар заминаи навъҳои ҳунарҳои мардумӣ ба он пазируфта шуданд. аз Тоҷикистон то кунун шаҳри Истаравшан аз рӯи наминаи ҳунари кортсозӣ ба он шомил мебошад.
پس از این ملاقات مهمانان از جایهای تاریخی شهری پنجاکند از جمله از بوستون شهری سرعزم دیدن نمودند. بعداً از آثارخانه تاریخی کشورشناسی به نام ابو عبدالله رودکی، مکتب صنعت و از نمایشگاه کاخ فرهنگ دیدن نمودند. اینچنین از رفتی آمادگی هنرمندان شهری پنجاکند بازدید نموده به مرکز سوزنی دوزی دستی سوزنی های پنجاکند که از طرف هنرمند بیبینیسا در شهری پنجاکند فعالیت دارد دیدن نموده به آنها بهای بلند دادند. پس از آن هیئت کمیسیه از موضع تاریخی پنجاکند قدیم از مقبره محمدی بشارو در مزار شریف بازدید نمودند. بعداً به خانه هنرمند سیاوالدین نقشبند، به مرکز هنرمندی جلال و ساجده سوزنی دوز قروق دوز، به مرکز آموزشی کلانسالان همچون کورس های آموزشی هنرمندی از خانه استاد طلابوی کلولگر و دیگر جایها دیدن نمودند. گزارش مرتبه رحمان و خیام جورایف و طلبشاه توشیف. در مهمانخانه پنجاکند پلازا نشستی هیئت شورای بین المللی هنرمندی با نمایندگان وسایط اخبار عامه برگزار گردید. متوجه باشید به گزارش خبرنگاران ما. در دوره برگزاری نمایشگاه سوزنی پنجاکند که روزهای 21 و 24 آگوست سال روان ادامه یافت، هیئت نمایندگان شورای بین المللی شهرهای هنرمند آسیا و اقیانوس اورام به شهر پنجاکند تشریف آوردند. آنها نخست از طرف رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده مورد پذیرایی قرار گرفته با یادگاری‌های تاریخی و فرهنگی و هنرهای مردمی خلق تاجیک از جمله شهر باستانی پنجاکند شناس گردیدند. با مقصد شرح و ایضاح فعالیت نمایندگان شورای بین المللی شهرهای هنرمندی آسیا و اقیانوس آرام در تالار مهمانخانه پنجاکند پلازا نشست مطبوعاتی برگزار شد. در آغاز نشست مطبوعاتی رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده به حاضرین اطلاع داد که با تشبث و اقدام‌های پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان دهها نامگوی هنرهای قدیمه و معاصر خلق تاجیک احیا گردید و امروز مردم پنجاکند برای پیشنهاد سوزنی که یک از نمادهای واقعا خیلی مشهوری هنری مردمی می باشد و صد ساله ها مردم آن را به میراث گذاشتند، اندیشه و ملاحظات خویش را بیان کرد و اظهار داشت که ما پس از شهر استرافشان برای شامل شوی شهر پنجاکند به شورای بین المللی شهرهای هنرمند منطقه آسیا و اقیانوس آرام پیشنهاد کردیم و امید میکنم که هیئت حکمان این شورا با سوزنی پنجاکند از نزدیک شناس میشوند و برای شامل شدن شهر باستانی پنجاکند به این شورای جهانی مساعدت میکنند. در نزد نمایندگان واسطه‌های اخبار عامه عضو شورای بین المللی شهرهای هنرمند آسیا و اقیانوس آرام جناب سندیپ کومار، کارشناس این ساحه از ایتالیا عضو شورا خانم پاولا منفردی، کارشناس از کشور هندوستان دکتر سونیکا ساندی، مشاور ملی از جمهوری تاجیکستان همدموف عبدالقهار، کارشناس هنر از جمهوری تاجیکستان نیگینا اکرامی با سخن برآمده مقصد و مرام برگزاری سوزنی پنجاکند معرفی آن در سطح جهان و بررسی پیشنهاد شهر باستانی پنجاکند را برای شامل شدن به شورای بین المللی شهرهای هنرمند آسیا و اقیانوس آرام شرح و ایضاح دادند. از توجه، استقبال صمیمانه، مهمان نوازی، راهبریت مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجاکند و دیگر مسئولین عرض سپاس کردم. به سوالهای خبرنگاران درباره پیشنهاد سوزنی
پنجکین در سطح جهانی به شورای بین المللی شهرهای هنرمند آسیا و اقیانوس آرام شامل کردن شهر باستانی پنجکین با نامینه سوزنی پنجکین و دیگر مسئله هایی که واقعا هم از تشبس های جهانی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان سرچشمه میگیرد جواب های مشخص گرفتند و تاکید کردند که واقعا تشریف هیئت حکمان و کارشناسان شورای بین المللی شهرهای هنرمند منطقه آسیا و اقیانوس آرام برای معرفی شهر باستانی پنجکین در سطح جهان همچون شهر هنرمندان از جمله نامینه سودنی پنجکین اهمیتی بسا کلان دارد. در خاتمه نشست مطبوعاتی رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده باری دیگر اطلاع داد که مسئله پیشنهاد شهر باستانی پنجکین با نامینه سوزنی پنجکین هنوز از سال 2021 آغاز یافت و خوشبختانه شورای بین المللی شهرهای هنرمند آسیا و اقیانوس آرام این پیشنهاد پنجکین باستانی را مورد آموزش قرار داد و ما امید میکنیم که شهر پنجکین به هیئت 76 شهرهای هنرمند جهان وارد می شود که این واقعا یک حادثه مهم فرهنگی برای جمهوری تاجیکستان می باشد. گزارش عباس همراساده، خیام جورایف و طلبشاه توشیف. برنامه را ادامه می‌دهیم. رئیس شهر پنجکین عبدالخالق خالقزاده سابقه‌داران ساحه تندرستی را عیادت نموده برای خدمت‌های شایسته به ایشان اظهار سپاس نمود. ҳамасола дар ҷумҳурии тоҷикистон 8 август ҳамчун рӯзи кормандони тиб таҷдид карда мешавад. парлумони ҷумҳурӣ соли 1995 иди касбии табибонро ба номгӯи идҳои давлатӣ ворид намуда он ҳамасола дар зодрӯзи ҳаким абуалӣ ибни сино ҷашн гирифта мешавад. ба ин муносибат раиси шаҳри панҷакент абдухолиқ холиқзода чанд нафар собиқадорони соҳаи тандурустиро аёдат намуд. амонқул умриев аз кӯҳансолтарин кормандони соҳаи тандурустии шаҳри панҷакент буда беш аз ним аср ба ҳайси духтури кӯдакон дар муассисаҳои тиббии шаҳр кор карда ҳамчун табиби ҳозиқу донишманд ва инсони шариф байни ҳампешаҳо ва сокинон эътироф ва соҳиби обрӯву эътибор гардидааст. раиси шаҳри панҷакент абдухолиқ холиқзода зимни аёдат аз хидматҳои арзандаи ин табиби ҳозиқ ёдоварӣ намуда ӯро бо рӯзи кормандони соҳаи тиб муборакбод намуда барояш саломатӣ ва давлати пирӣ орзу кард. дар ин рӯз ҳамчунин собиқадори соҳаи тандурустӣ марҳабат холмуродова ки беш аз 35 сол дар муассисаҳои тиббӣ вазифаҳои хоҳари шафқатро софдилона ба ҷо оварда ҳоло ба асари беморӣ ранҷ мекашад аёдат карда шуд. ба собиқадорон тӯҳфаҳои пулию молии мақомоти иҷрои маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳр тақдим карда шуд. аёдатшудагон аз таваҷҷӯҳи ҳамешагии мақомоти иҷрои маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри панҷакент изҳори сипос намуда дуои нек доданд. раиси шаҳри панҷакент абдухолиқ холиқзода аз иншоотҳои ҷашние ки дар доираи таҷлили 35-мин солгарди истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар шаҳри панҷакент ифтитоҳ меёбанд дида намуд. дар ҷараёни боздид раиси шаҳри панҷакент абдухолиқ холиқзода аз рафти корҳои сохтмонӣ дар маркази оши палов варзишгоҳ ва таъмиру таҷдиди осоишгоҳи шифо шинос гардид. осоишгоҳи шифо дар яке аз мавзеъҳои зебову хушманзари дарёи зарафшон ҷойгир буда бо дастгирии мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри панҷакент ва сармоягузории соҳибкор абдушафеъ ҳоҷиев инҷо корҳои таъмиру таҷдид, бунёдкориву сабзгардонӣ ва хӯрамӣ бо маром идома дорад. дар оянда инҷо барои беморон шароити хуби табобативу солимгардонӣ дар назар дошта шуда ба ғайр аз доруву дармон шаҳрвандон аз муомилаи хуби табибон ва табиати зебоии панҷакенти бостонӣ ба зудӣ шифо хоҳанд ёфт. бояд гуфт ки баробари аз навсозӣ бунёди аввалин маркази оши палав бо тарҳи миллӣ чӯбкориву кандакорӣ барои пазирои меҳмонону сайёҳон бо намои зебову дилфиреб ҳафзи
маркази моҳипарварӣ ва варзишгоҳи замонавӣ бо маром идома дорад. варзишгоҳ дар масоҳати 45 ба 22 метр бо тарҳи муосир барои наврасону ҷавонон, барои солимиву обутобёбии дӯстдорони варзиш, бозиҳои футболу волейбол пешбинӣ шудааст. раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода ба масъулин ҷиҳати дар муҳлати пешбинишуда бо сифат анҷом додани корҳои сохтмонӣ ва сабзу хуррамгардонӣ гирду атрофи он дастуру супоришҳо дод. дар даврони соҳибистиқлолии кишвари маҳбубамон бо дастгириву ғамхориҳои бевоситаи сарвари давлат, пешвои муаззими миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баҳри беҳтар гардидани шарту шароити фаъолияти соҳаи тандурустӣ, беҳтар намудани саломатии мардум, баланд бардоштани сифати хизматрасонии тиббӣ таваҷҷӯҳи хоса зоҳир карда мешавад, аз ҷумла ба шаҳри босонии Панҷакент. бахшида ба 35-мин солгарди истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳру деҳоти Панҷакент як қатор иншооти тиббӣ бунёд карда мешавад. раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода аз рафти сохтмони бинои нави беморхонаи кӯдаконаи шаҳр дида намуд. бояд гуфт ки бинои нави беморхонаи кӯдакона бо маблағгузории мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳр бунёд гардида, он аз 5 ошона иборат хоҳад буд. пудратчии он ширкати сохтмонии Су-3 буда, раиси шаҳр ба сохтмончиён ҷиҳати сари вақт бо тарҳи зебо ва сифати баланд ба талаботи ҷаҳонӣ ҷавобгӯ барои вусъат бахшидан ба бунёди бино, ҷалби бинокорон дастуру супоришҳо дод. пас аз ба истифода додани бинои нави табобатӣ шароити зарурӣ барои табобати кӯдакон пешбинӣ шуда, бо тамоми таҷҳизоти муосир ҷиҳозонида хоҳад шуд. барномаро идома медиҳем. бозии футболи дастаи саразми шаҳри Панҷакент бар дастаи Нораки шаҳри Норак бо ғолибият анҷом ёфт. дар варзишгоҳи шаҳри Панҷакент бозии футбол дар байни чемпионати лигаи якум байни дастаҳои Саразм Панҷакент ва Нораки Норак баргузор гардид. голи нахустро аз дастаи Саразм Панҷакент Муродалӣ Исмоилов дар 9 сония ба дарвозаи Норак ворид кард, ки ин голи тезтарин дар таърихи футболи тоҷик ба ҳисоб меравад. дар дақиқаҳои 6 ва 21 ғолибиятро меҳмонон ба даст гирифта соҳиби 2 гол гаштанд, ки голҳоро аз дастаи Норак Миров Меҳроб ва Солеҳ Муҳаббатшоев заданд. дар дақиқаҳои 9 ва 44 бошад, ғолибиятро бо соҳибони майдон ба даст гирифта соҳиби 2 голи дигар шуданд. ҳамин тавр бозӣ бо ҳисоби 3 ва 2 бо бартарии дастаи Саразм Панҷакент ба итмом расид. бозии навбатии дастаи Саразм бошад рӯзи 31 сентябр дар ҳисори Шодмон бо дастаи Ҳисор баргузор мегардад. гузориши Ғайбулло Муҳаммадиев, Хаём Ҷураев. бинандагони гиромӣ, дар ҳамин ҷо барномаи иттилоотии пайғом ба поён мерасад. барои ҳар яки шумо саломатиро хоҳонем. хайр, шоду пирӯз бошед.